the American say ade bia ye papa bia na ye won counterfeit ko. Okay. Enye sofo bia ka wa hye no ena oye occult. Okay. Ene nka ye asofo ya wa rekwa de nka ka wa kwa de hye bi da because say aware for de nim say aware de ni. Na we enne occult no mu kra ye wo ka wa bia say ya na tie. Oh, okay. Ti say de wa wa de pepe. Okay. Enso bi hye. Because say ade bia bon sam o advance wo. Okay. Inti no mo hu say Suma GH Muniaba Equies Capana and so many more Eddie Eshe. Kano Hala Jumedi and Amani Eguso Amoshana Ebusian for 2020 Afia Yesi Muyi Eddie just and Sembebre and Asore Ewo Omeyimu Nititu Eye Asofo Wamhons and Sembebre and Eba Ede Efa Ehun Nanan Saintim dear Aya Papaya Dinina Yunia Bema Bishop Daniel Obinim Wadin Sembe Bebeto Abontain Ekaye and to a yan yonko software Prophet Nigel Gazy Efo Efa Eye and someone Elcoswa Ward no so a train a year should a ma a day eba na one so can eja egumo na no you so where the be say ninu and no magana for bebre na say e debut eya asofo say wo frɛ ɛyɛ wo bi se wo ye unia a kyɛ sɛ wo mu hu no wo mu sɛ wo mu de ye ka occult adwuma wo mu yɛ ade ɛwɔ ho ɛyɛ occultism ɛna wo yɛ entina we wo ma te ase sɛ ɛyɛ ade a wo mu adwan ana ensɛm we yakwa ye bebre wo fa hanum a ɛno ho ɛyɛ ensɛm ɛna obi a ɛka na abusua emu entwemu wo ho mitwa me ho me ba me de baba beso mo for me sanso emamo akwaba ebiemu yabe piemo ewo eye Graceland Family Chapel International eye yam papa Apostle Peter Ajiman enada eye asafo kese yi ano na ebusuya se de kan ye no ensem a ekosofa asofo hu ne hu behia se ye betwen aban eye sofo enti aba piemo ewo eye na se ye such as ye ne no ebetwetwen enkomo Apostle memo akwaba Apostle Bibia bokodi adom I said yes, she agreed. Radia Sadia. The Radia Sasafuma will be a 2020 Nigeria. Namo, Vivia, and some. Apostle, a year I saw for homes and send Bibra, Abane, a one and Coneba. Bibrina, a target I saw for say 1 year awkward. Now, me person me will say awkward no, a idea a woman, na saying na. Wamusi edi wamudwuma fa bema wo hu se sofo we mi kopie na sori anase sofo we nunuma wo ye kire se wo ye okota na se na ansa na wo beyi ensemfo ya no fa wo number di kan to dwama atiefo ne ahwefo ansa o mi sikapa me da wase pray so o ka sikapa na se sikane yo bone wo ho na se wo de ye papa me number is 0244 83 0688 okay. So we saw me say question here. 2020 the same me be aba. And if you am cancer 2020 I be deal. Okay. At the same time no as I be deal ni on no be deal. Na nyame de ope na wo ye. Obu sa be fa occult ho a. Ade bi a emi ho no eni di. Okay. In the occult. Oh. And occult no so no adeba come ni mo occult no say occult enye ni pohunu keke na join ni occult Samu enye ze ni obi a na betimi akwa sorry say me ko join na obi a keke o occult no ye secret society a amanfo do hu wuram o dey ahwe occult o mo ye occult no occult on for truck pushers okay occult penny petty lawyers judges asofo any one way police penny for okay I just titu yeah so na be ya ne ho ba asem a obi obeka ma no okay one more wo form no de so who one na say occult for na ma o madwuma ma say messengers no okay small mo ye okay do occult na Apostle ebede wo hu say sofo we
ana say so for we ni nyuma wo ye oil a wo mo eton wan so dem na ye nka wo mo hye na be ma wo de identify say so for we wo ye okota na say den nyamedwuma no obusa me a kwa wo se meka ne say ye wo mu agu asofo ye wo mu ahodo be ne ensa okay ye wo mu anyame afre wo mo okay no mo nam nyame kwan so ye nyamedwuma okay ene wo mo so a omodi bibi ahye asofodie no ase akwaji aduru edidi sofo ana so makɔdwan ne okot ede ye nyamedwuma okay ene wo mo so a ono no nyame na afre no ene ono so onkwaji aduru ba oyusu azan na adwene oh okay ene odi ye adwuma okay ono bibi an hya ase ba ono ayusu na adwene no odi azan eye nyamedwuma enti no ye wa sofo bi wo hono mu a omode omo awura okot no okay ena enuma ekoso asoro dem ne nioma ekoso nyame fie eneyi no ebi ye okot okay ebi nso nya okot den na be ma wo hu say we ye okot we nye okot na ne na boa mo hu no say we ye okot na we nso nya okot no eye wo mu nyuma nyuma ni yesu ka say me say wo mu nyuma edua no na ba no edua na esi wo no na ba eso na odi hu say eduani say na tie so nti enuma ekoso asore dem one enne ye hu say ebi ton oil ebi kura ton kuto no pray ebi nso ton ba kura la samete mesere sa eno kwa asore ho no mu a ya wo fufuo esi ho ene ya ye nkwan esi ho nti wo twa fufuo no a na wo de akobọ nkwan dem na wadi mame apostle ene mo bi eti sei se wo de toto nyamedwuma ho a se ne kristo pe na safo a se tama yesu ko se ne so one ofidi nkrofo 5000 men enti so no so ofidi ne so men anu ne ebegina so aka se anu nti oye okoto mfiri nya ba mi fufu adi a chato aluwa na sankwan go na minni na makoma ntom ye na nye kontomo aba ko na be me bibi wachire samu kontomo aba ko pe mi chat na me dia bom kwan ni na enfiri nya enti sofo bi o yusu oil bia no na ya na enfiri nya me enya sofo bi o yusu oil bia na enfiri nya me ye wo okot oil wo okay mama ka asem nchire me na me pa disua bebre okay oil no ukwa akra kromu a ye wo stores bi wo no ma omo ton sa okot oil so sabi yusu oil wa uyusu yusu oil wa ikoto bi na olive oil bi a Borges ebi won so a other oils ni na makoto na mabebo mpaye so then I use it okay but you will be wo no ma just ordinary oil okay and you oil so there is a spirit behind it the no ba corner atwere gu bottle that's it do as I say enti asofo ni bi wo no ma and wo ko mo ton che obekere okay so oil we say na ye oil we so ye say oil we so ye say as oils no mko for free it has a connection with demonic activities okay ebi mo ko India na kofa okay ebi so ko China na kofa ba omodi ye nioma a free occult kingdom obonefo no ahihia ode ye fine ebi on ma uya resource but one thing is so e di e chire ba it means say ade for instance say oba wo paware na okoto oil say oboy follow me for where but our radio boy follow me o mama but so obo mpa ye go oil so de ma won sorry ma ana me mfa ma ne say on fa nko gu aduane ma ne kununi na say o ka say won sorry ma ne mfa oil ma na say wo shida so na okono de ko gu aduane ma ne kunu dia ne nyina enye anya chame no oil na ya chame de o de ko chame okunu say eti na ni so e edire say oil ni won ma aware enye yi oh okay tabi aware yi suban enye oil sam say me de oil ko so be ma aduane mu na me de agimi no sa oil no yemfa gogum say be ma ni na ho oya de say de na adwene nye no okay because ode chamo wa adwene akapcha me kan book bi okọ grandmaster now in Christ na o state wo say there was one lady there now she was in occult
ena okohia abrante bi ne ware ye o yusu okot na de chamo no yusu okot sa de chamo nkofo nyina okay na ede na nka obi etola bia wo hia oba bi na bema bi ni ne yire wo hwe bema na yire pa se na bema ni oba nyamfo odi bema ye chi ba de ene selesele queen udi agro kaji obe fa na ni asese wo be ja wo yire ho abedi na chi na obra free say nipa na odi na chi otwe bi na odi na chi enso na wo yire osobro kire oso no bi dade mu no waja oh ene mo obi timi ye adwuma wie no atam ne botom sika nyina de ama na ne ma ye okotunyuma wo mo ye okotunyuma ebi mu kura kwa asofo nche koje okay asofo bi ni mu ye no mo de man krofo ekoso ye system mu a enya abepa enti na bibisa se wo ye nyame sofo ana wo ye okoto sofo Apostle yenhwe ye free oil yusu yemra eyenka wane ne komade ya asofo no bi ni mu susu eyusu no eno susu nya hu se sofo bi di chain ato ne komu okuta eye van gugu ne nsa na nka wanka wahye na eno susu no eno mani gina ho se wo mfiri nyame ana se wo join okota na the mechanic say ade bi ye papa bia na ye woni counterfeit ko okay enye sofo bia ka wahye no ena oye okot okay ene nka ye asofo ya wari kra de nka kawaka de yenhye bi da because say aware for de nim say aware de ni na we enne okot no mukran ye wakawa bia say ya ne tie oh okay ti say de wa wari pepepe okay nso bi hye because say ade bia bo nsam o advance wo ho okay enti no mo hu say kawa na position no eni aba ho enti ne kwa we ebi di hye okay this way you did na kaza obi kwa na no man ka wa odi awa na hye na ebi no ya wa de wie kowro eto ho ekofa we bi hye na ya de ama no workout enti nye sofo bi o hye kawa okay e no ye okot nye sofo bi o di chen ato ne komu e no ye okot ba meka se ebi no so ho no so a ye okot ba ne nyina nye kawa na hye no enye chen na da ne komu ba ne nyuma ne nioma a o ye e na mo ho se nipa we o ye okot Apostle, ye share eye Bishop Daniel Obinim. Ene eye Prophet Najugezi enka ne no nko munye order close sa. Na say wo munhye dan endin kita ho ne ibanansen enam eye Kennedy na foforo de ko eye Prophet Najugezi so ono so ka na wa babeka. Enum ma eye Bishop Daniel Obinim ababontin etu Najugezi for say. Won twe ne ho mfiri ho na say wono no start eye beye honorable kan waka eno ne kokko wie ne sam now does it mean say they have something in common and until now say wo mo clicking na because obi anka woni na nya yi de e ba ne say na say wo sane no eye yi like mama sikapa obusa me a meka say obi nim ne Najugezi omo say some sorry mere bi a atwam emisana Jagezi be kan say bi ma obi nim so be reply no okay ma e kire na no kodai ene say Canada Japan issue ba ya o de tackle obi nim hete no ma bibia kodai ena adane abad akosi Niger Gezi so a honorable kasa o say Niger de ne hu kra ye hu che obi nim ena na obi ni mo ba bonten abitu Najugezi say onye the one is me to me cause they have something in common maybe for now issue you see and maybe they will have something in common yeah okay because Canada Japan they miss to sue obi nim okay then I said a two obi nim maybe and to Najugezi so this is the reason why Emma Obinim so about be true Najugezi for say ma on so na onye di it means so who say the onono fam no enu bi na Niger so fam it is a Niger and Canada want to mu a wa here the two no it be to Niger so he is using that as a ways and means to advise him okay but the two of them no obi akwani ways of ministry obi akwani way of administration near the other enti for now na se bibi akleke wo montam de aba me say issue na ebobo wo mo no eno hu ni say say ukoto so obi aba you say hia na wasem suo de asi wodi
Did you ato no ne bi ato bi ne de obetu ato na agya de obetu no fo betunefo na apostle yen hwa ade o prophet Najugezi ene bishop dan obia wo se de wo ye nadwuma se de wo ka wo hwe wo mu dwumadi a wo mu edie no mu nso so a eba no asori ye mu na ne ana wo mu nsori ye num na eno de na betimi aka fa wo normal se de ye hu no ana say there are more things in it. No customer woman say me ne obi ne mu nhia face to face da. Okay. Me ne Niger so nhia say da. Me hu omo a na bia e TV so. Ana say e bia e artist. Okay. And the TV so dey so hwe no a video no a be TV so no most na ya edit. Okay. Asa na dey aba. But sanko for me no kakra me hu omo ho no. Me say betima ka say se ba na say obi ni mo. Ni nioma bi ne kasa bi ne ye bi o ministry mo no eduru bi a ya na emame eda to nioma kakra nioma ben kasa ben for instance emre bi o so oje underwears obi anfa ne pieto ni kanu akankasa yi pieto yanfa mra o singlet o we afabra o ji mema bi anje ma bi aka amen Yankopon ye direction bebre o direction otimi fa anwea direction bi so fra direction bi ho no mo a twakwa apostle say nyame so advance o say ni o may advance nanso na samo se santa de tia na tie ba ne nsenche ni timi se nensa nyame kusu ye nsenche ne ba wono bi ho no mo who go to that level now you are going beyond the mark. Okay. I don't know so for the okoje ma bi to di kwa ene okay entibede no bi mfa okoto ntake wo na say so could do that extent that obi the okoto betake wo but I go say no to this extent no enkoyi okay so and I'm also no in some able form who nyina no ayo mo anko form ni omo namo dey na see here for me say we are software it me dey asam to so it me ka bi e fa ho a emfa kwan no but in every assembly e ba bia no kra kakra bi wo apostle enti o pa che say o dem hanom ana say wa sorry fee hanom enya de say wo ye nsenkyerene on ka say o church members in fa bibi mra ma wo fanya kwankere bi ma wo mo oso bu on mo timi ka say bi afa wata de dada ye mfa ndane ni o mani ma o wi o sa de ma ma odi ko fie eti san nsenkyerene ne san ni o mani bi san e bi ensi wo wa sorry fee hada me ye o ye level a me fa so ye no okay in a sense say akwankere me nkasa me nya me ji akwankere nti okay nyame gusu ya akwankere eda so de akwankere ba me ye na akwankere bia no ewo senia ekono a wo se ni nyame asem eko sanse nyame nkwati na asem enye bibi da nti mimi ha me ye ebi a to oyo bra ebi a to nsuo efa bra ye mompa ye so brase we do it but nye underwear se kofa opieto wa ompe one ka shirt mpo o dross nti apostle no ne boni a na se no ne ade a enye chese oye ya ma ankoyi nti apostle said ya wo kasa wo de oil obi wo no so a oil no no wono onjindi ana se ohun ni se asofo binom de ye nti se ye tage wo se wo so ye okota ana so obi so tina na fidie so ka se sofo we oka say na ono so so use oil nti ono so tage wo se okota like will you be okay? I have my biblical support. How? Maybe I make us say akwanjere bia nyame de ma obi a wo ye bia no e wo se wo nya bible mu asam de support no. Okay. Na obi tracy a wo hunu se ni nyina so ni. Okay. Na nya de bia be ka koya e be ma efi ene kama ba Paul say ye wa de nyina ho kwan be nyina de fata ye. But I say nyame gusu kasa ye we fa we yese you do it me ti hay
me will program here every year. Okay. You're trying to breaking of evil pot. Okay. Breaking of evil pot. Every year I do it. Me and somewhere February. And nimdie, nyame de me on say you say one man. Nyame ka kire wa. E wo say wo do osoro nimdie. E implement the nyame aka kire wo. Nya okon sa. That breaking of evil pot. Every me sorry man nyina ba. Ye ba, you use pot. Me nkaso obi ankofa pot bra. One ado pot ba. I use only one pot to stand in for the whole church. Na apostle says support you. Okay, e wo Bible no. Apostle pot no enim say wo Bible mo ba wo pot no ko fa free. Say obi tie che obeka so so de akwa fa ba bi na ade aba na wo de e be cha mo. Me sorry man na me mo toba. O mo an toba. And before I use it and break it here, me mo bia hono the pot no. I don't have anything to hide. I know. You do me your program me so what she has a picture na ha madam ko. Me hu da bana bi na bana bi na ha madam ko me no kura nkire ho nsem be ye gadwane ade ha ma no ho se ade bia wo ya e wo se nya wo brand no. Okay. I don't use the upisa me man am use ha man fanya hwewa. But then I don't. I only brand it. We are branded no say na be obi hu na ye meka ko hwe. Into actually. I remember say me yes our program obi friend me obi hunu ba na no friend me say pastor me pace on say me here pot no design in such a way na sika wo keys wo mu ni ade nyina wo e na me gina ho ha na ne da ko obi friend me say o pace kan bi na mo kan say masa nye sika do ni e wa ha mo be bompai wa ma ayam pa ye ne ye bo Nti se eno ne sa no obi wa akira obi a o mafra wo se de obi fra wo ye o kan ya wo kire mu kire no yo na obi bebe hunu no ono otage wa na eno no enye din se ya nti ade na wo be ya ade a wo hunu se emfa de me ye no and I can say I have biblical support for it before me ye ejira nyame asem so even Gideon kura no okole papa oko breaki altar. Okay. So that's it. And you know, and even look at Elijah and Elisha Munam. Death in the pot. So I have biblical basis. But if you want one who go to certain level, you're offering them yourself. Apostles, baby, I can't quit there. I know Eden and some they be or honor. Now say, Wama Yahunu sa and Wama way. Now say, oh, my Yahunu say. Enye nipa no appearance ni nyuma wo beye na enye obi anso na betimi akwa hwe ni nyuma wo ye no wone nsore dem na say aba efri ni mu na wakase sei no na like ye ni other specific eyi bi wo ho ahyensude bi wo ho no mu a wo de hu say nipa we asomesi obentin we ofri nyame we omfri nyame ebi ni wo no mo sa said the ohu kremoni a won say omo koto bompa ye nti hu no ayi wo mo mo say ohu ya we won share ne jara bia na ayi kura wutimi hu say we do ye kremoni kristo ni susu hu say we ye kristo ni sa eye ahyensude ebi ni eye asofo no mo ho a ye be hu say we wo frinyame we wo mfri nyame ana. Another way I will be to me hu and so be a sensitive asabe and obi a ukura the spirit of discernment. Okay. Ubeti me hu say nipa we a Paul can say me say me honhom na me honhom di adanse say we are the children of God. Nti obi won ma on free nyame a say nyame honhom ti ogu a utimi apostle ye say suffer we on free nyame. Me who make a statement we said the spirit of discernment obi wo hono maybe I want to say yeah the ensem ni esi ni cheye mu how will you get the spirit of discernment? The spirit of discernment na obi a honhom or I say, oh, and no kasa. Okay. Said no, nipa way. Okay. What you say? Okay. So that's it. But and no, so no one here who be deceived. Hey, and no, now would you want and yes, I bet that was because you deception spirit. Okay. And they do one who have emotions, but think kakeke. There were emotions, and they also say, Yamu woman and kasa. Okay. So that's it. You were emotion, na nyame honhom so na wokasa ana so apostle ye de ensem no esi a enesa afuto final words a wode be ma ahwefo ne atiefo afuto a me de ma ahwefo ne atiefo ne se a kristofo me ye ni na ho. Okay. Ma ye nin sankrene nko agin sankrene wo ho
but ye din sentrane achi a eno na ma bebre akoto ha mu ni amane mu ne e wa sofo bi nsam a wo ye okot a ye bi no di ejinro tumro fame power money edi achire a no mo di ewura ministry mu a ebi no mo dada ebi no mo e fan crofo yire no mo e fan crofo girlfriend a kristo for me ye ni na ho so wo kwa asore se me kope ba sofo aka kire wo se kuntunu ho na me nto na onantam srade wa dwele ni adwuma nto so kokuntunu akwaje awo emwa I say, "Oh, kwakope aware." So for say, "Oh, that is something yenyai near me and na ho." And a miracle see a sorry them no. E be a fake, e be so a rare. Okay. Do we are sorry be you very bompire man yamin director. Ni ensua Bible no so. And no can be. And I am for that because the brain am padisua. Nti ensua nyame asem na moaye. Wo kona so for ne ka se bi kira wo. Say you say, "E no ho mo ni a free ho." And to know no more, and do have a better. Sure. I was here for Apostle Peter Ajimai and another day, and no etchin a year and come wetty and send baby were be and no ma any soon to my infamo. Aba na yanso yemfa emoye bra na yankwankwan koto ohaw kesia ebinum atutomu na mekanisa na edwumedie yi eyenwumeko a eso yasen eye Mama Juliet Ventures eba no enchanse a oba wodi besiesie wo kitchen de wode ebe ya ma chese wode mu wo ho aye kama ene na call Mama Juliet Ventures penetra akwan ewo eye abekala pa so betimi afa na number nso ewo screen no eso na chese woni no edika subom wesi wodan ya wie ope eye enchanse papa roofings papa ede abowo dan so an ene na menko ba bia se neat roofings wo mudi ene wo mo honam ese wo betwa ne yopo ede ama neat na ma won so woda dem won mani nso to ewie abokrampo na wonte nam se de wo de abowo dan so no emu eyedu na ope eye aluminium juma ede aye se wasi wodan ya wie no nko ne ma aluminium works aka ne nyina no ko eye Winners Aluminium Limited ko wo mo kache na ene wo mo nso enkonko twetwe enkomo na na ewu pe bia no wo mo enye emfa ema wo hwe me ho fa aye ya eye Raise Beauty Parlor and Closet na esiesie me ho eye sa Raise eye Beauty Parlor wo be hu no ewo eye abeka free pipe down ne number ni fa na ene no entwetwe enkomo 0244 519720 and as 0546 152168 abusiafo aha enedi edwumedie ni besi midin ede ekya sikapa dasane yebesane hia job prophet kum chacha on say me catch we say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe